Ni iminsi ishize humvikana inkundura ya MVD Marburg Virus Disease, icyorezo cyamaze no kugera mu Rwanda. Ese bite by'iyi virusi yandura ite, wayirinda gute? MVD Marburg Virus Disease ni icyorezo gifite inkomoko i Marburg mu Budage, ari naho gikomorera izina nyine. Bwa mbere yamenyekanye nka Marburg Hemorrhagic Fever. Ushatse wakita icyorezo cy'umuriro mwinshi kuko uwo kibasiye nibyo bimenyetso bya mbere bimurangwaho. Mu kuvura abarwayi b'iki cyorezo, ubuvuzi bw'ibanze burimo kubagabanyiriza umwuma no gutakaza amazi menshi. Nibyo bifasha abantu kurokoka iki cyorezo. Iyo bibaye mu maguru mashya, kugira ngo iyi virusi icibwe intege banayirinde kuzahaza uyirwaye ikaba yanamuhitana. Uducamo two mu muryango wa Thelopodidae family nitwo tuba twifitemo iyi virusi mu buryo kamere. Bikaba byizirwa cyane ko ariho yabiva igera ku muntu. Mu mwaka w'1967 nibwo Marburg virus yatahuwe cyane cyane i Marburg na Frankfurt mu Budage. Nyuma iza kugera muri za Serbia na Belgrade. Iyi virusi ni imwe mu muryango umwe na Ebola. Kugeza ubu bikaba bivugwa ko itandurira mu mwuka nk'uko tubikesha ubushakashatsi, ahubwo yandura binyuze mu gukora mu matembabuzi y'uwayanduye. Ubwo harimo umwanda nk'inkari, ibyuya cyangwa se amacandwe. Ibi bivuze ko yaba mu gusuhuzanya ndetse no gusomana wahahurira n'ibyago byo kwandura iki cyorezo cyitiriwe Marburg Virus Disease.